ija beba ino urukundo rwose nanyuzwe ai kuko ngufite n'amahoro ashima cyane akashigira ija urukundo rurangose eba hija urukundo rurangose nanyuzwe haleluya nuko ngufite n'amahoro ashima cyane oye akashigikira Suero ni chawe Eva hija Maraye kumarembo y'ijuru Naraye kumarembo y'ijuru Naraye kumarembo y'ijuru Naraye Yesu Imana ishimwe Naraye kumarembo y'ijuru Naraye Nabishe tuvuga gutyo Naraye Yesu Naraye kumarembo y'ijuru Naraye kumarembo y'ijuru Sifite isoni Kurika bacitse indege mu bihe bimeze nk'ibi iyo tuguye gitumo n'ibisaniri indege ziracika
umubabaro ukaba mwinshi ndetse n'agahinda, ariko turagukeneye muri uyu mwanya ngo uzurane natwe, udufashe, utwegere, uduhumurize. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza tubisenze, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dutangije dutanga mbere cyane ku muryango wabuze umubyeyi, ngo mukomere kandi wihangane, niko bimera muri Rosi, ariko kandi dufite ibyiringiro bizima. Imana ihimbazwe. Umwanya ni mugufi kuko mubibona ikirere kimeze, ni akanya gatoya kugira ngo tuje werekeze umubyeyi wacu. Dusome ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana tumabwiza bwa Yohana ibice 11 umurongo wa 25. 11:25 tumabwiza bwa Yohana. Turasoma ijambo ry'Imana. Yesu aramubwira ati, nije kuzuka n'ubugingo, unizera naho yaba yarapfuye azabaho. Amen. Dusinde ukeya 17 no kuri gatatu. Ni muri cyo gitabo 17 no kuri gatatu. Biravuze ngo ubundi bwo bugingo buhoraho, kuba kumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine. Amen. Imana ihimbazwe. Turi ku munsi mukuru umubyeyi, katwongere tubwire Tito n'abavandimwe biwe kugira ngo mukomere wihangane. Buririmbyi buri gihe jewe iyo mpawe umwanya zanire fere kuri no ndirimbo y'umunajana n'umunani izivuga neza kandi kabirangiza zose. Amen. Yaravuze ngo je umukristo ubwo n'ubuntu. Bwana Yesu asifiwe. Ubuntu ni igikorwa duherwa tutakiguze, tukagihabwa kubera tudagishoboye kugica. Nta mafaranga tworoka kugira ngo twitwe abakristo. Nico gituma uyu muririmbyi yaravuze ngo je ndi umukristo ubwo n'ubuntu. Haleluya. Kuyakane biheruka yaravuze ngo je ndi umukristo kandi ngo ni ikintu ngo kiza gihumuriza umutima wanjye ngo wumva nguwene. Amen. Kuba umukristo ni ibyangombwa, ni byiza cyane. Turabashimiye mwabonye ukunda abakristo bakoze umusanzu wabo batanze, bararirinze bere urupfu, kandi urupfu rugirwa kwamirizwa, bagasenga bazi gusenga, abandi bakamiriza muri bwa buryo, abandi bakavuga ijambo ry'Imana. Urupfu rukenyuka mu mibiri y'abantu no mu mitima yabo, bagakumbura ijuru, bakumva ngo bakuritaha. Imana ihimbazwe. Turaganira ijambo rivuga ngo abafite Yesu nubwo bopfa bazongera babeho. Amen. Abafite Kristo nubwo bopfa arasinziriye mubyeyi wacu ejo n'ejo bundi. Amen. Burya rero hari amagambo avuze neza hano Yohana yandika amagambo Yesu yavuze. Yesu aravuga ngo nije kuzuka n'ubugingo, unizeye ngo naho yoba yarapfuye ngo azongerabeho. Aya magambo Yohana nzabitekereza ukuntu Yohana niwe wiganye Yesu mu magambo yanditse nako Paulo yandika mu gitabo cy'Abikorino. Aravuga ngo muje mugera ikirenge mucaje ngo kuko nari ndakigera mu cya Kristo. Usarire yo Bibiliya yuzuye amagambo menshi kandi harimo abagabo b'intwari. Dawidi Imana yaravuze ngo mbonye umuntu umeze kuko umutima w'Imana ushaka, ariko kandi hari ibyo yakoze Imana itashatse. Amen. Ariko Paulo yaravuze ngo muje mugera ikirenge mucaje ngo kuko nari ndakigera mu cya Kristo. N'umuntu hari abakozi benshi muri yose utobwira iterano ry'abantu ngo mundebere, wokora bimwe vyiza bindi bikakunanira, ugakora byinshi vyiza ukananirwa na gatoya. Ariko Paulo yaravuze ngo muje mugera ikirenge mucaje ngo kuko nari ndakigera mu cya Kristo. Amen. Yesu yageze avuga amagambo yihariye wenyine, aravuga ngo nishe ubugingo,
Bwana Yesu asifiwe. Nta muntu wavuga mu rupfu ngo abantu bacu ngo nije gupfa no kuzuka. Ngo nije gupfa no kuzuka. Kandi yarageze mu rugo tushize urugo biriya ntizivuga nyirarwo ariko izivuga abashiki baraza bari bapfuye ntivuge se na nyina ikavuga abo bakobwa babiri n'uyu muhungu umwe wabo. Se ntiyavuga ngo ivuga ati runaka yari afite umuhungu n'abakobwa babiri ariko iravuga ngo hariho Lazaro n'abashiki biwe babiri. Amen. Musaza wabo arapfa ngo amare gupfa bagira ikintu gikomeye. Abayuda bose ngo baraza batuma kuri Yesu kuko yari inshuti za Lazaro. Baramubwira ngo umukunzi wawe inshuti yawe yapfuye. Abwira abantu arababwira ngo ntabwo yapfuye. Bwana Yesu asifiwe. Ntabwo yapfuye. Yarazi ibiri imbere kandi ibyo yakora byose byari isomo ku Bayahudi kugira ngo basi kumwizera no kumumenya. Asubira gatatu umunsi wa kane araza. Bibiri ivuga ngo akitunguka abakobwa barahaguruka bagenda biruka baramubwira ati inshuti yawe yarapfuye. Yari yarakoze ibitangaza n'imirimo myinshi bari bazi kuko we niyaza kuba aba yarasuye benshi kandi nabo baramuzuye. Arababwira ati ya nshuti yawe yapfuye uraza kuri uno munsi igihe twagutumiriye ko mu yandi magambo warakugira buti warakukeza wagira buti none uraje. Arababwira ati muze kunereka ahandi. Bwana Yesu asifiwe. Nta cyo kimaze kuja kumureba yarapfuye ubu araruhuka. Yesu ngo arire Abayuda ngo baravuga ngo murebe ukuntu yamukunda ariko ngo yerezwa nuko abantu batizeye bizababwiye. Amen. Yerezwaga nuko abantu batizeye icyo yababwiye. Yarababwiye ngo muje kuzuka nibuke wapfuye yizeye azongera kandi mama. Turi mukushuti aya n'amahirwe mbari kwerekeza umubyeyi tukamuherekeza hari n'itegeko Imana ni principe Imana yashyize kuko umuntu wese wazawe n'umugore azaba ariko ari mukushuti kandi itegeko nuko tumujyana mu cyubahiro n'ubusheyi wabyaha tukamuherekeza mu cyubahiro cye ariko muzi inshuti n'abavandimwe b'icyo rwa ku musozi tubabona amahirwe yo guherekezwa ariko nubwo batatu nubwo badashingurwa nabo ariko turazi kuko umunsi w'igitondo tutazi tuzisanga twese muri cya gitondo cyiza tukamanuka wa musozi wamize uri musozi muremure tuzowumanuka turi kumwe n'itorero na Kristo ngo tumanuke. Amen. Ngo turi kumwe na Kristo turabakwe na rumba rugendo. Bwana asifiwe sana. Tuzomanuka umusozi uteye ubwoba cyane tumaze kwambara tumaze no gupima imirimo tumanuka kuja kwima ingoma y'imyaka 1000 Yerusalemu. Tuzoba turi kumwe n'abapfuye nubwo batashe ariko ngo bapfanye ibyinyo tuzabona. Arababwira ngo muze kumeza abantu ngo baramushana ngo bashobora muri atudahanga ariko bagize iminsi arababwira ati mukure buriye. Amen. Ngo ndo abashaka mukure rutare ngo araramba arasenga arahamagara ngo raza umunsi ngo yaza kuvuga ngo bapfuye bose bari kuzuka ariko ngo yaravuze ngo raza haguruka zuka. Arazuka ngo amuheza ari muzima. Burya rero hari ibintu dukorera hano mu isi twese kumubona abantu basenga dusenga kugira ngo tuzobone ubugingo buhoraho. Yesu yaravuze ngo ubu nibwo bugingo nuko abantu ngo bamenye ngo bakamenya niwe watumye bari kumbe ni ubugingo gusa kumwize nibwo buzima kumbe nibwo buzima muri Kristo Yesu. Nubwo abantu batabizi bakamwita ngo itumwa kimwe n'izindi ariko ni Imana. Imana yayibonye ngo ari mu ijuru aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo kandi ngo jambo yahoranye n'Imana kandi ibintu byose ngo byaremwe nawe. Amen. Ibintu byose byaremwe nawe ni Imana yari mu ijuru. Sulemani yaramubonye ngo abona imigezi ngo iri kwiremwa imisozi ngo iri kwiremwa mu cyo gihe ngo yarahari kandi ngo yamukoze umuhanga mu gitabo cy'imigani. Ni umusaza wa kera yabayeho isi itarabaho yaremye ibintu byose ni Imana
yaragiye mu ijuru kandi bazogaruka kutujana. Amen. Abapfuye bazongera babeho. Mu gitabo cya Luka Bibiliya itubwira amagambo ya Nyamutunzi na Lazaro. Abantu ngo byari bigoye cyane. Lazaro yari umukene, ngo yageze agenda ku rugo rwa Nyamutunzi buri gihe, kandi ngo babaye bikomeye cyane, ngo afite n'ibisebe, imbuga ngo zikaza zikarigata, ngo muri ibyo bisebe yicaye hari ngo yifuza ibyo kurya abana ba Nyamutunzi ngo bariye, akabyifuza ngo babirye, ariko ngo yagira yari umukiranutsi w'Imana. Siko biri zivuga, yari umukiranutsi w'Imana. Nyamutunzi nawe ngo yaradamaranye, yambaraga ngo imyenda iteye ubwoba y'agaciro, ngo agahinduranya umunsi n'umunsi. Bukeye Lazaro ngo arapfa, baba ari gupfa. Bibiliya ngo iramwimura, abamarayika ngo baramuterura ngo bamujana mu gituza cya Ibrahimu ngo aricara. Amen. Se muzi ko igituza cya Ibrahimu nacyo ari paradizo kimwe n'izindi. Abaparadizo ngo zibiri mu buryo bw'umwuka, haba kuba mu gituza cya Ibrahimu no kuba muri paradizo Imana yateguye. Iyo paradizo Bibiliya ivuga handi cyane, bivuge ngo nahanga, ariko ngo amusi Yesu azuka, yazukanye ngo paradizo azamukana ngo nabera, ngo baca mu murwa barazamuka, abantu ngo barababona bazamuka ngo ruguru y'umurwa, babona ko bazamuka bose, paradizo ngo barayimura, barayizamukana bari kuri kuzimu y'abage kuzimu. Yesu ngo amaze gushikayo arayizamukana hamwe nabera, ngo barazamuka ngo baje haruguru y'umurwa, abariho baba banasa sifuza. Bukeye Lazaro nawe ngo arapfa, ntiyashaka muri ya paradizo. Abamarayika ngo baramufata ngo bamujana ngo mu gituza cya Ibrahimu, warahica agubwa neza. Nyamutunzi bukeye ngo arapfa, baramuhamba ngo kikuzimu, ngo yubura amaso, ngo arangiza Lazaro wa wundi babanaga wari urwaye ibisebe, ngo abonaguwe neza yicaye mu gituza cya Ibrahimu. Ngo yicaye mu gituza cya Ibrahimu, ngo aguwe neza, ngo ararira, ngo arataka, ngo aravuga ngo sogokuruza Ibrahimu, mbese ngo bizoshoboka kuko ngo ufata amazi ukandonagiriza ku musonga munini byaje. Baramubwira ngo bishoboka, urabona umuntu ruhari aho uri naho tibikunda. Baramubwira ati se none ko bitagishobotse, ko nasize bavandimwe banje basigaye, nta buri byose batuma ntumwa ngo twagire ubitegure ntibakasange hano, bazoze basange Lazaro. Ibrahimu baramubwira ngo natumvira itumwa na Mose. Amen. Abatumva ubuhanuzi buri mu gutanga ijambo ry'Imana. Pasiteri wacu agenda tubwira ngo abanga kubona ntibazanga kumva. Ugutwi ngo kuja kuroba ngo kuja kumva iki? Nuko baza babigira imikino, ariko ngo niko byari bimeze n'igihe cyane. Yesu azoza umunsi umwe, abantu bari kubahinga, abandi bari gusoma, abandi baremye, abandi bari kwitabira Yesu rwose bazobura iyo basha, ariko ngo abapfuye bo babone bazumva. Bwana sifiwe sana. Abapfuye bo nibo bazumva. Ubundi bwo bwira nuko abantu bamenye, kandi ngo bakamenya n'uwatumye ari Yesu Kristo. Yesu n'ubwira kumumenya n'isova agaciro no kumwizera kumwami n'umukiza. Abantu bari kwifata konta, ariko bavandimwe n'umwiki abacu batuma umunsi ejo cyabejo tuzoba panda y'Imana bizavu ngo abapfiye muri we ngo nibo bazobaza kuzuka, ngo ari ngo duhindurwe ngo cyo kumusanganira Imana yacu kera. Bibiliya ngo musoro baranisha baba ngo kubwirana aya magambo, musoro baranisha niyo bari kubwirana aya magambo. Yesu azoza aratinze, uyaraje kurarabi gwaragiye, aragiye, araruhutse, hasigaye kuri we n'ubutumwa tuvuga, ntitwatuvuga ku batu, tutavuga ku bazima bw'ihari. Igihe cyacu cyo kwitegura, kuko ejo n'ejo muhumure. Imana ufashe. Amen. Reka dukore tubaruka kuko amasaha agiye, kandi ko turabona ko imbere hakiri ibindi bikorwa byinshi. Uyu tugandariye yitwaga Nyahimbza Faraziya, nanone yari umukongomani, naho yavukiye mu gihugu cya Kongo mu 1943. Nanone mu buzima bwe aza kugira amahitamo meza, yizera Yesu Kristo, arabatizwa. Nanone yaje kubatizwa mu 1990 muri Kongo mu Gatanga
mu itorero rya kadesi. Nyuma yaho yakomeje akorerayo imirimo siyo nshaka kuvuga. Rero ibihe bimaze kugera araza nk'uko natwe twagiye tuza twese twisanga ahangaha, ariko nanone amaze gushika aha araza aravuga ngo nanone we arakomeza n'itorero rya kadesi, nubwo hano ari katepe ariko kandi nanone niryo rimwe ku mpamvu z'ibihugu bitandukanye. Nanone yakomeje kurikorera aribamo kuva yashika, niryo yabayemo kugeza n'uyu munsi wa none. Nanone yakoze imirimo uko yigenwe n'itorero, gusa yageze ino amaze kuba umuntu ukuze utabasha gukora imirimo y'imbaraga, utihuta mu bikorwa byose nk'uko bisanzwe, kuko ariyo myaka ye kandi n'itorero ntabwo rishobora kumucira urubanza kuko tuba tuzi imyaka ye. Ariko kandi uko yagiye akora nanone yagaragazaga ishaka kuko akunze itorero. Nanone mu kurwara kwe yakomeje abonana n'abayobozi bakomeje kumuba hafi, ndetse agera aho atubwira kuko we amaze kunanirwa kugira ngo azoze ahora atonda hano ku ikanisa gusenga, kuko hari umwanya utari muto amaze kugira integeke. Ariko nanone abayobozi bakagera mu rugo bagakora inshingano z'itorero mu buryo bwose, ndetse kugeza no mu ijoro bwacaga arangiza nanone ikanisa ryari kumwe nawe baganiriye nawe, yabonye umwanya kuganira n'ubuyobozi, abantu bagenda bashiraho amashaka, ariko nyamara kandi yagiye abona n'abayobozi kandi yabonanye nabo kenshi cyane. Ni ukuvuga ko asoje urugendo rwe rwaha mu isi ari umwere mu buryo bw'itorero, kuko itorero ntabwo yigeze mubonaho ikibi. Kuri ubwo rero tumwifurije kuzaba muzo kwabera. Amen. Turasomye ijambo hano mu rwandiko rwa Yakobo, basoma ariko ntidusobanura. Somye Yakobo 5:7. Bibiliya ivuga ngo komera data mwihangane mugeze aho Umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka ye y'igiciro, ayirindira yihangane kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Nubu ariko namwe mwihangana mwikomeza imitima, kuko kuza k'Umwami Yesu kubegereje. Rimuvuga ngo amen. Turavuga amajambo make yakorewe umubyeyi, titwaravuga ngo turashoboye. Uravuga ni ugutangira igihe yavutse, ariko icyo gihe titwari duhari. Igihe yubakaga icyo gihe titwari duhari. Igihe yabaye umukristo yemera twaje kumubona mu zabukuru, turabana yari umukristo waje muri kiriya gihugu cya Kongo. Rero ni amajambo atari yayandi bavuga ngo niko bavuze, ariko ni amajambo tuhari tuvuga ayo twiboneye twebwe twabanye nawe. Uyu mubyeyi rero yitwa Faraziya. Ni umubyeyi wakoreye Imana cyane mu buryo bwose. Yakoreye urugo rwiwe, yabaye umuhinzi, yarahinze n'akarere karamwemera ko ari umuhinzi. Akorera Imana n'Imana iramwemera. Yesu ashimwe. Yakoraga atitotomba, yakoraga ibintu byiwe byose abitunganije. Iyo bavugaga ngo abashyitsi baraje, uwo muntu yazaga mu wa mbere kubwo gukora. Uwo muntu wo kuzana ibyatsi mu rubunga yari uwa mbere, gukora ibyo kurya yari uwa mbere. Yari umugwaneza, yagiraga umuntu uhagije. Yesu ashimwe. Yabanaga n'abandi neza. Imana nishimwe. Amasadaka rero yatanze mu buryo bukwiriye, yatanze ikigira 10, yatanze amarimbuko, yatanze umuganura. Uyu mubyeyi yari mwiza bikomeye. Yesu ashimwe. Ahasigaye rero yabanye n'abandi bantu neza, tukaba tumwifurije iruhuko ryiza. Amen. Arakoze rero, reka twakire pasiteri akudusengera Imana duhagaze twese kudusoje umwanya wacu wa mbere, asengera twabikuriza kwitaba imbere.
Reka abaririmbyi bigire hino batikanye kuririmba hazo bari hari byinshi bigire hino hano bana Imana twizeye uko data yadufitiye aheza mw'ijuru turinda rwose aheza ni mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi data tuzamusingiriza ubuntu yatugiriye n'urukundo rwe n'imbabazi n'imigisha yatwungukira aheza mw'ijuru tuzahurirayo bageze aheza mw'ijuru tuzahurirayo bageze data tuzamusingiriza ubuntu yatugiriye n'urukundo rwe n'imbabazi n'imigisha yatwungukira aheza mw'ijuru tuzahurirayo bageze aheza mw'ijuru tuzahurirayo bageze. Amen. Karibura gushyira amaboko y'Imana. Mwami Imana yacu ikomeye cyane. Data turagushimiye turanaguhimbaje cyane kubw'ubuntu bwawe bukomeye twagiriwe bukomeye tutashobora kubuvugisha akanwa kacu ko kangana kuba twaragizwe abana bawe Bibiliya ivuga ngo twari kure n'Imana ariko ngo twigizwe hafi n'amaraso yawe Yesu Kristo. Tugeze muri ino gahunda ikomeye cyane gutandukana n'ababyeyi bacu tugiye kubashyira mu gitanda cyabo wabageneye aho bagiye gutegerereza impanda ikazavuga bakayumva ubashe kubana natwe literaniro rya hano udusange twebwe twese abagiye kuganira ijambo ryawe uri kumwe nabo abantu bose bahumurizwe n'ijambo ry'Imana ubundi kandi babashe gutekereza Yesu Kristo babashe kwiyumvira babashe guhumurizwa n'ijambo ryawe kuko ariko rivuga urakoze kuko
tubizi neza kuko umunsi umwe uzogaruka kujana iyi mibiri y'abacu basinziririye ahangaha. Urakoze, ni mu izina ryawe Yesu turasenze, amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto isura ya 15 no ku 20. Aravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganuro w'abasinziriye, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Kuko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bazahinduranwa abazima na Kristo. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Mbere ya byose tubanje gushimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo itugiriye neza twebwe twese. Imana ishimwe cyane. Amen. Cyongeyeho nongeye kandi kubiyegereza mwebwe mwese ababashije kongera kandi kuba hano. Hariho abo dusiziriye batabashije kugera hano, ariko mwebwe mubashije kuhagera, turavuze ngo murakaze hano n'Imana yo mu ijuru baheze umugisha mwinshi. Imana ishimwe cyane. Amen. Tugeze muri uyu mwanya mwiza wo kuja gusoza igikorwa cyacu turimwo duherekeza umuvyeyi wacu. Imana ishimwe. Ariko tuvuye gusoma ijambo ry'Imana hano mu rwandiko Paulo yandikiye Abikorinto, ababwira hejuru y'umuzuko. Yashakaga kubemeza umuzuko w'abapfuye kuko uriho. Imana ishimwe. Amen. Arababwira ngo ariko ngo noneho Kristo yarazutse, kandi ngo uwo niwe muganura w'abasinziriye. Aravuga ngo urupfu rwazanywe n'umuntu, kandi no kuzuka ko bapfuye ngo niko nako kuzozanywa n'umuntu. Amen. Amen. Nukuvuga ngo urupfu rwazanywe na Adamu, kuzuka ko bapfuye kuzanywa na Kristo. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Ashaka kubereka kuko nubwo tubaho mu buzima bushobora kuba dupfa, uyu mubiri twambaye hari undi mubiri mwiza tuzabasha kwambara imbere y'amaso y'Imana. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hari undi mubiri tuzambara, kuko yagiye abivugamwo, avuga amagambo meza kandi amagambo meza kandi menshi abasobanura hejuru y'umuzuko w'abapfuye. Amen. Amen. Haraho yababwiye hano kuri verse ya 35 ababwira ko abereka urugero rwiza rw'umuzuko w'abapfuye. Arababwira ngo mwabapfumwe, ngo ntimushobora kurebera no ku mbuto izi tuza tubiba, ngo imbuto ntishobora kugira umubiri ngo izogira itarabanjije kubanza gupfa. Arababwira ngo niko no kuzuka ko bapfuye kumeze. Amen. Amen. Uyu mubiri twambaye ni umubiri utegerezwa gupfa, hakongera kandi hakazuka undi mwiza. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya, haleluya. Kandi nguko abo mubiri uyu usanzwe bameze, niko n'uwo mubiri wundi tuzambara niko nawe umeze. Amen. Aravuga ngo nubwo tunira rero muri iyi ngando dusangwa n'abashaka kuyamburwa. Amen. Ariko ngo tuzi neza kuko hari inzu yacu ya Kristo yatwubaki, iyo ngo ni inzu itabasha kwangirika. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Umubiri wo twambaye ni umubiri upfa, ni umubiri uzosaza, ni umubiri uzosubira mu butaka kuko niho nkomoko yawo iri. Ariko twambaye undi mubiri urimo ubugingo buzima buhoraho iteka ryose, kandi uwo nguwo ntuzupfa, uriho. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Uwo ni umubiri uriho, ni umubiri twambaye, ariko nanone utagaragara mu buryo bw'umwuka turawufite. Nubwo twambaye uyu nguyu upfa, ariko hari undi mubiri mwiza. Amen. Kandi uyu twambaye ufite ideni ryo gupfa. Bizanga bizakunda twambaye umubiri uzopfa, uko uri kose, uko umeze kose, ufite isezerano ryo gupfa. Amen. Amen. Ukambuga uyu mubiri, hanyuma ukambika undi mwiza udashobora kubasha gupfa. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo rero abakirisitu, abantu bizeye Imana, abantu bategereje Yesu Kristo, izi rimwe ni iyi ngiyi. Umubiri twambaye ni umubiri ufitanye isano n'ubutaka turimo, kandi ni umubiri dutegerezwa kuzambura, dutegerezwa kukurwamo tukambika undi mwiza. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Haleluya, haleluya. Ibyiringiro turabifite kandi tukongera kandi tukabigira, kuko nubwo duhaye dupfa uyu munsi wa none, ariko tuzongera kandi kubaho. Bwana asifiwe. Amen. Nubwo dupfa uyu munsi wa none, dutegereje kuzongera kandi tukabaho. Aba baba dusiga uno munsi wa none, hari ibyiringiro bizima dufite kuko tuzobasanga mu bwami bw'Imana. Kandi natwe niyo nzira dufite, nibwo rugenzi rwanyine dushoreye rwo kuja mu ijuru. Amen. Amen. Kandi dutegerezwa kuba twambuye umubiri kugira ngo tubashe kwambika undi mwiza. Uyu twambaye ni umubiri urwana, ni umubiri upfusha. Rero bavandimwe, nshuti z'Imana, bantu bamenye Yesu Kristo, ntabwo dutegerezwa gucibwa intege n'urupfu. Nubwo dupfa,
turabizi kuko hari aho tuzogera umunsi umwe tukarwishima hejuru, kuko ijambo ry'Imana rirabitubwira neza kuko tuzoruhagarara hejuru, kandi ngo umwanzi wa mbere uzakurwaho n'uru rupfu. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Umwanzi wa mbere uzaheruka, tuzasezera tukarucunaguza, tuzageraho turubwira ngo warupfuwe, wagize gute, wimajije iki, ko babandi bose bagiye basinziriye, uyu munsi wa none twongeye gusura kandi kubabona, tuzorwishima hejuru. Iryo ni isezerano ry'abizera dufite ibyiringiro bizima, kuko uwo munsi tuwutegereje kandi tuzabasha kubaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kuri ubwo rero abakristo tureme, abantu b'Imana twihangane, umuryango ukomere. Amen. Babuze uyu muvyeyi, mukomere rwose kandi mwihangane, dutegerezanye neza kuko hari umunsi umwe tuzomusanga, kuko twese urugenzi n'urunguru nirwo dushoreye go kuja imbere y'amaso y'Imana. Imana ishimwe cyane. Kuri ubwo rero hariho gahunda y'umuryango babashije kwifuza, bavuga kuko bategerezwa gusezera umuvyeyi rya nyuma. Amen. Nukuvuga ko ico gikorwa turabanza tugitambutse mbere yuko tuja kururusa isanduka turigise hariya, babanze bazi umuryango wa bugufi. Yesu ashimwe cyane. Bakore iyo gahunda kubera kuko niko babisabye, hanyuma nibarangiza tubone gukomeza izindi gahunda. Imana ishimwe cyane. Amen. Harico sawa rero nimwe mwari mwabidusabye, ariko no mukanise mutubwira wenda tuba twabitambutse, tuba twabikoze. Hanyuma rero reka tuze gusaba kuko umurambo bashobora kubasha kuwururusa, duhaye turirimba byibura akaririmbo dukomeza bururusa isanduka barigeze hari. Maisha katika dunia ni kama kupanda apandaye katika apande makubwa kabisa tuishi kwa ajili ya Yesu, basi yote ya dunia hii na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Wakristo watapoingia mbinguni kumsifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba pamoja na wao, tutamshukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwa pendo watamuishi milele, waliohudumu kwa pendo watamuishi milele. tubabigusakira musapo ndabashikura Reka dusome ijambo ry'Imana hano muri Rwandiko na rw'Abikorinto 15 no ku 42. Aravuga ngo no kuzuka ko bapfuye niko kuri, umubiri ubibwa ari wo kubora, ukazazurwa atari wo kubora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira
intege ukazazurwa ufite imbaraga. Amen. Rero n'abandi bakomerezeho n'umuryango gutyo dukomeza abandi duhaye turirimba ubw'abakristo bazinjira mw'ijuru gushimumukiza wifuza kuzabana nawe dufatanye kumukiza tuzaririmbira umukiza kuko yatuguze amaraso ye abakorana n'urukundo bazahora bamuhimbaza abakorana n'urukundo bazahora bamuhimbaza tuzaririmbira umukiza kuko yatuguze amaraso ye abakorana n'urukundo bazahora bamuhimbaza abakorana n'urukundo bazahora bamuhimbaza. reka nta biti bihari abafundi ni bari hehe bashyiraho ibiti bagashiraho ibati bakubaka amashuri. yego nicyo tuba dushaka nimba hari ibati bashyiraho ibiti bashyiraho byaba babiri bazashireho imbaho hanyuma bashireho amasimba bararandika ibati muzane abantu batashe badashyizeho indabyo kazandikiwe witonde umwanya ari wari ibikorwa bihari witonde mutana manizo injoka zihafi ya Afrika ya mzozo hatati ya maho wa familia tumikisha foto tumikisha hii kila kamata fresh nasikia nikwambia fu sisi tunapenda tu kadogo tuweke ile nani tutabakia mnatumika mwe wenyewe ndetse namwe mwese mwaje kudufata mu mugongo Imana ibagirire neza. Reka tunyarutse kuko amasaha yamaze kugenda kandi ibihe by'imvura nyine ikirere ntigisezerana. Dusabe umuryango wa Tito wigire hafi, umuryango wa Tito madame n'abana begere hafi bose batanga ishuri. umuryango wa Tito abana begere bavuze Tito bose bagiye gufata ku ishuri hanyuma bagafata neza. mwigire hino mushyire ku ibati urashobora kurimanura ku ibati gato hanyuma urashobora guhagarara bakabafata ifoto y'urwibutso. hanyuma harakurikiraho ishugwe ry'umuryango wa Musinga. umuryango wa Musinga abandi nyenkanda bose begere abafite ishugwe ryabo begere byitse gahoro hanyuma muhagarare baze kubafata agafoto keza k'urwibutso. abafite ishugwe bya famiye byinshi nabo begere hafi buri fitarizane. umuryango wa byinshi nabo wegere bashikirize ishugwe ryabo. byose ni mu rwego rwo gusezera umukecuru wacu. abandi bari ahangaha
abanyabyinshi bari aha mwegere musezero imyirondoro wa nyakwigendera yitwaga Nyahinda Faraziya, yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo ine na gatatu i Gakenge mu Minembwe. Ababyeyi be, ise yitwaga Petero Kaziri, nyina yitwaga Mwaraba Madagarena, bo mu muryango w'abanyabyinshi mu nzu y'abakristo. Yubatse urugo mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo itandatu n'umunani mu muryango w'abasinga. Yubakanye n'uwitwa Zamu Nzayimukiza mu Minembwe i Gakenge. Umutware we yatabarutse mu 2008. Umuryango we nyakwigendera yabyaye abana batandatu, abahungu batatu n'abakobwa batatu. Abo bana kwari batandatu, umwe niwe watabarutse, batanu barahari. Abuzukuru ba nyakwigendera, abuzukuru bose bamukomokaho 36 bose barahari. Abuzukuruza ni 5 bose barahari. Abantu bose bakomoka kuri nyakwigendera ni 47. Ubuzima busanzwe bwa nyakwigendera. Nyakwigendera yari umuhinzi akaba n'umworozi. Nyakwigendera yarangwaga n'urukundo rwinshi cyane, yari azi kubana n'abantu bose. Nyakwigendera yari azi gutunganya ibikorwa bye neza. Nyakwigendera yarangwaga n'umwete mwinshi mu bikorwa byiwe byose yakoraga, kandi yabikoraga aseka cyane. Nyakwigendera yarangwaga n'ibiganiro byinshi mu buzima bwa gikristo. Nyakwigendera akiri umukobwa yabayeho asengera mu idini rya Gatolika. Amaze kubaka yaje kubatirizwa mu itorero rya Kadeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda mu Gatanga, aho bita ku Ndobo. Muri iryo torero nyakwigendera yakoreyemo ibikorwa byinshi bikurikira: gutunganya urusengero mu buryo bw'isuku, icyumba cy'amasengesho niwe wacahiriraga ibyatsi byo gusasa, akita ku bashyitsi hamwe n'ibindi bikorwa byinshi biranga umukristo. Nyakwigendera yarakiranukaga mu buryo bwo gutanga icyacumi, umugarura, irimbuko n'isadaka isanzwe y'uburyo ubwo ari bwo bwose. Urupfu rwa nyakwigendera. Intandaro y'urupfu rwa nyakwigendera: nyakwigendera yishwe n'indwara yaramaranye igihe gito. Yafashwe mu mwaka ushize ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Nyakwigendera yatangiye ataka ukuguru kukagira imisonga nyinshi, kugeza aho ya misonga yaje gufata ukuboko kose. Nyakwigendera ajanwa ku bitaro, asa n'uworohewe, akomeza gufata imiti mu rugo. Habaye muri iyi minsi ya vuba nyakwigendera araremba, ajanwa ku bitaro, aravugwa ariko ntiyakira. Habaye kuwa mbere muri iki cyumweru turimo, tariki 31 ukwezi kwa 3 2025, mu masaha y'urukerera nyakwigendera ararangiza. Kuri ubwo mukecuru wacu tumwifurije iruhuko ryiza. Reka dusabe abantu bose bahaguruka umunota umwe tubashe kumwibuka. Sawa, murakoze cyane, ike hasi. ikintu kiza gishaka ko kugaragara nabi, umuntu kuvuga basa naho baba bashaka gufakamiko, ntabwo ari byiza. Kandi cya kabiri, iyo abantu baba bavuga umuntu atahategera azasubira mu byo abandi bavuze, iyo tuba dufashe umwanya watambutse ukawutugarurira, utegere icyo bavuze, abantu bazaba bagitegereye, icyo uzoba ufite batavuze ukivuga, ariko icyo bavuze uzaba usa naho cyane cyatavuze.
icyo ndagisabye kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza, namwe murabizi tugere hariya abagabo bari hariya n'abakobwa babone neza ibintu bari hakiri kare muraza kuzubahiriza Imana ibahumuje. Rero reka dusabe umuryango wa Musinga bave hasi, hano hasa n'ahari umwanya muto ariko mutambuka kuko hangana hose baza basarana, hambuka abandi wenda baze guhaguruka aho bari ariko barashikiriza bari imbere byiza n'abari imbere aba rero batambuka, umuntu wese akoresha umwanya neza. agerageza guhaguruka abashoboka, famiye ya bugufi, abana bamze Tito Begera bose, abana bose batambuke tugerageze kandi begera hano hafi. Reka tuze gukoresha umwanya neza rero kuko ariko bimeze. Waje gushimira menshi w'amagambo uduhaye akanya, tunashimira mwebwe mwese muri hano mwaje kudufata mu mugongo, Imana ibahe. Ntabwo tuza gutwara umwanya muremure cyane, twabibukozeho gatoya mu gitaramo cya ibada y'ikanisa. Umuntu ukuze nk'uyu nguyu tugize ngo tuvuge porogaramu ze, umuntu ufite imyaka hafi 80 twatinda cyane, ariko turaza gusaba famiye ya bugufi niyo ishobora kuvuga ku buryo nta jambo asiga ku mutima we, ariko abandi nta gusubira mu magambo, sibyo? Nta gusubira mu magambo, tugerageze guhina kugira ngo dukoreshe umwanya neza, kugira ngo murabizi turatangira na muzehe Tito ariwe umuhungu wa mukecuru, natambuke hano imbere. Ndabashimiye mwese kuko mwihutiye kugana ku murongo. Ndabashimiye abaturutse Musasa, abaturutse Kavumu, abaturutse ahandi hose n'abakora umwanya wese ndabashimiye cyane. Ubundi rero kuvuga ku mukecuru ndabivugaho cyane, yaratugeze ntabwo twarageze, abari yasigaye twari tugiye kumurera ari umwana mutoya. Uburyo yararwaye arwara muri iyo minsi, indwara iramuremba cyane. Ubundi rero iyo ndwara imbaraga zimujyana ku bitaro, aragerageza kuvura birananirana, ataha ariko abacu bakambwira ati ko turabona asa n'umuntu wisubiyeho. Nje kababwira ati ntabwo yisubiyeho, ahubwo kuriya niyo agiye gusubira inyuma. Ndetse ndemera parake ko yakize. Habaye ejo bundi n'akazi rimwe niyinga mu mugoroba, ndamwitegereza murebye kakakake yagaruka kuvuga ibyo yarangiye kuvuga ntabariro avuga, ariko ndamubwira ati mukeka kwagiye, aremera nawe aravuga ngo yinga ngo yagiye. Nabishimiye Imana kuko yagiye neza, Imana imwakire neza. Mukecuru nta jambo ubuzima bw'ubuzima bibi yatarafashe cyane, arakoze. Dushimiye Imana ko twese ku munsi w'umubyeyi wacu.
umubyeyi wacu dushimiye Imana kuko atahiriye mu nzu akaba avuye bene urugo tukaba tumushimiye mu cyubahiro cyiwe. Imana ishimwe cyane, dushimiye Imana cyane. Hariho umukobwa umwe wavuze yanezerewe aravuga ngo iyo wakandi kari kabaye ahangaha ngo azavuga amashimwe y'Imana. Shimiye ikanisa ryacu ukuri ryatubaye hafi, ryatugiriye neza. Ikanisa ryacu ryatubaye hafi, baraduhorahoje turakomera. Jewe nyari yavuze ngo urupfu rwa mukecuru rw'ingene nyari yabonye ababaye, ndavuga ngo ntabwo nzarira kandi Imana imbabarire kuko nabonye amusozi. Nshimiye n'ukuri ikanisa ryacu ryatubaye hafi. Imana y'umusozi abahizi babisha. Nshimiye abaturanyankaga batugiriye neza kandi barakoze, batubaye hafi, barakoze, bakoze imirimo myinshi. Imana yo mu ijuru irahezesha, batubereye icyitegererezo. Ni ukuri kuva none nahaboneye isoko kandi naje nzahora. Imana ishimwe cyane. Nshimiye abaturanyi bacu bo kuri Rwagwa. Ni ukuri tugira abaturanyi beza, twari tugira ababanyi bacu beza kandi ni ukuri navuze ngo bahaguruke ngo barebe. Hariho Hakiniki, hakabaho Simiyoni, hakaba n'urugo rwabo bose, hakaba Mukadamu urugo rwiwe. Nibahaguruke barebe, nibahaguruke. Batugiriye neza yemwe mw'abantu. Aba baturage bacu ni beza, ni beza, ni beza kandi ndababwiye ngo ni beza. Aba ni ababanyi bacu twabanye ariko twatandukanye umubiri ariko mu mutima turagumana. Batubaye hafi yemwe mw'abantu mwe. Mukecuru yararwaye, yagaza abahamagara mu gitondo, yagaza abahamagara nimugoroba, mu gitondo akabona barashize. Ukuri narishimye cyane yemwe mw'abantu mwe. Abaturage bacu batubereye beza, ntabwo baturetse. Abantu benshi bari bazi ko agaza babwira ngo nibara ngo baje, ababwira ngo ni abaturanyi bacu. Aba ni abaturanyi beza, Imana yo mu ijuru izabaha umugisha. Batanze amatike yabo ku bwacu, bahagaze batanga amatike yabo, bagasubira kandi bakatuzanira n'ayandi mafaranga tukagurira mukecuru icyo akeneye. Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Muri abaturanyi beza, Imana ibaha umugisha. Ikindi cyongeyeho nshimiye umuryango wacu. Umuryango wacu ni mwiza cyane. Abana bacu barahagurutse, baritanze. Hariho imvura, baranyagiwe n'imvura, baranyagirwa ariko kandi baritanze, barakoze, batugiriye neza. Ni ukuri turaberwa, baratwubahirishije, turaberwa. Kandi mu mwanya, ndavuga mu mwanya waje, mvuge no mu mwanya wa muramu waje, kubera agahinda nyageze ko tutari kumwe, ariko ndavuga mu mwanya waje. Batuba hafi, baratwubahisha, turaberwa. Ibyo tutatekerezaga barabidukorera. Ni ukuri Imana yo mu ijuru izabaha umugisha. Dushimiye umuryango wacu, famiye yacu. Namwe ko murabibona, mwabonye ibyo bakoze, mwabonye ingene mukecuru yaraberewe kandi no mu ijuru araberewe. Mukecuru wacu yagiye mu ijuru yemwe mw'abantu. Jewe narabibonye ko yagiye mu ijuru. Mukecuru wacu yari mwiza, yari mwiza. Ni ukuri yari mwiza. Jewe nzashaka ko kuja ko kurangama cyane, ariko yagaza nyihanganira, yagaza abona mbaye Gusabe mudekarane ni ibisanzwe ntabwo itangaza cyabaye, sibyo?
umukecuru wacu yari umukirisitu yatwigishije kumenya Imana. Umukecuru wacu yakoreye itorero, yararikoreye yahiza asize urubuga, yagaza kubura ikanisa, twagaza tuzuka tugasanga avuye kubura ikanisa. Umukecuru wacu yari mwiza cyane, yari mwiza, yari umukirisitu yagiye mu ijuru kandi turabizi neza turanabyana. Hariho bamwe bari guhaguruka hano bakavuga umuntu uko atari, ariko twebwe tuhagurutse kuvuga mukecuru ni ukuri ko turavuga imirimo ye. Yari mwiza, yari umukirisitu, yagiraga amagambo makeya, yari umukirisitu cyane. Umukecuru wacu turabizi ko yagiye mu ijuru. Yaherutse kubwira abana wa munsi nyine arangiza, numva umutwe kurangira ndagenda ija ku buriri bwiwe kandi n'abana barabihamya. Ija kuryamaho yagaze aryama ngo mare igihe ryamye, yamagaruka kandi mfite ubwoba cyane. Ndababwira ngo ndumva aha njyamye ku buriri bari ko ndumva abantu baha baririmba, kumva n'ingoma zirazivuga. Ni ukuri kose nyarazungukije, numva n'abantu baha baririmba. Abana barambwira ati sinzi ibyo warwaye, ariko ntibyarumvije. Nimugende namwe mu gihumba kimwe murabyumva. Umukecuru wacu yagiye mu ijuru. Ni ukuri umukecuru wacu yagiye mu ijuru, dushimiye Imana kuko tubaye ku rupfu rwa mukecuru, dushinguye neza, umukecuru wacu atahiriye mu nzu. Imana ishimwe cyane ko yatugiriye neza. Dushimiye abatugiriye gutya, batanze ibyabo. Umuntu wese wakoze mu kigega cyiwe agatanga iziwe ku bwacu, Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Yesu nashimwe. Tubavuze kugira umukecuru ni byinshi cyane kandi niwe bagize byinshi. Rero umukecuru yari umukirisitu babihanye neza birabizi. Tutinda kuko bavuze ngo dushyire amagambo abandi bavuze. Rero sinziza kuko yatwigaga umukecuru ni ukuri yari umukirisitu kandi ndabizi neza kuko mama kandi niwe umaze kuvuga, niwe ugomba kuvuga imibereho yiwe kuko niwe babanye bugufi cyane. Mama akenshi iyo twatandukanye afite imyaka 16 icyo yishatse kuko yabayeho rwose niwe ubizi kuko je siramukunda cyane, ariko nshico mama yari umukirisitu kuko nageze ngirana kumusura akakomeza kambwira ngo akanyagarasha kabwira ngo mwana wanje nubwo ngwaye ariko uzoja mu ijuru. Umuntu wese yinjira mu nzu akamubwira ngo umubare ibyo wambara zose. Mama ni ukuri agiye mu ijuru kuko nyine umutima ntubasha kwihangana kumwe nabyo gusimburira. Mama yaruhutse kuko yararushe cyane, nawe yaragize, ariko kuko Imana nawe yari mukinyi kandi Imana yamuduhaye kandi niyo yongera gusubirana. Rero nshobora no kuri cyane ndashimira ndangiriye ku mukazana we, ndashimira abadahugwa baduhaye umukazana mwiza kuko yihanganiye mama kuko iwe yari muzima kugeza arwaye akomeje kubana nawe. Rero bagituye ruguru nawe jewe nasanze yarashatswe arabana nawe, n'ubu nyine bakomeza barabana. Umurima wari umwe, inkono yari rero uyu ni wari uzi imibereho ya nyirabuko. Ni ukuri kuko mu minsi babanye n'igihe nahageraga ntacyo mama yambwira kuko hari icyo umukazana yakora iki. Rero shimye abadahugwa baduhaye umukazana mwiza, Imana izobahemba. Ubundi shimiye abanyabyinshi bari barazaye neza. Muzi ukuri mama yarihanganaga kandi mama mu minsi twabanye nari nzi ko mama ntawe nzi bavuganye nabi, ntawe nzi bakorwanye nabi kuko umuntu wese mama yari umwishikira kuri we ikintu cyose. Mama wageze ugera mu nzu ugasanga abana mu nzu kuko hari igihe kimwe utarapfa yageze abwira mama ngo nabanze acunge ngo imfubyi ziba zigaranye basaza baje ngo nanjye bacumbire imfubyi ngo nyuma nabo bari kuja gucumbira icyo gihe bateguye n'abarongozi bari baravuye mu rusengero. Rero mama akomeza kwihangana kumva yabanye n'abana bamukeba we kandi babana neza kuko uzi ko nta kibi mama yabakoreye kugeza mama uzayabwira abana kandi asize umuryango. Mama ntiyapfuye, arasinziriye
rero ndasaba kunishimira umuryango wacu twasenga bakoze ikintu cyiza cyane mukunda nizerewe cyane amakirwaye hariho bakoze imivugo yabo hariho batanze amaguru yabo nk'abaturanyi bavuye kuvuga Imana ibahe umugisha abasinga bakoze ikintu cyiza cyane ubuheruka ubwo twagiye mu bitaro Karagosi ndashimira Kagabo cyane Imana imuhe umugisha naje kureba mama aje kureba uko yabaye arambwira ngo nimpaguruke ari sizere zose arambwira ngo haguruka umukecuru mujyane mu bitaro ndamubwira ngo singenda arambwira ngo haguruka n'icyo kubwira ndamubwira ngo burije ariko ejo mu gitondo tuzojana nazukije mukazana mu gitondo saa kumi sizere ashaka ivarisite jana mama turagenda ngo dushike amahirwe y'umwonga tugerageje kugera nk'impanuka tujagwaho n'uruzi kuko Imana ikintu ukuboko kuko yari ikeneye kuko tugomba kuzuhanya mama ibyiza yakoze rero mama turamuvuza bavuye indwara bashoboye bose turagaruka dushyize hano mukazana hasi amusubiza mu bitaro amushikije mu bitaro n'ubundi tuzakora kuko akira habaye n'akazi rimwe kaka yarangirijeho ambwira ko bagomba kurwara ndaza nshyitse mama arambwira ngo nubwo utashe arambwira ngo se gituma atazanye umwana ngo ndahe n'umubwira ngo uzashobotse ariko yarambwira ngo nubwo ugiye usubiyeyo jeti tuzasaba kubonana nawe arambwira ndetse ko urwo rwego arambwira ngo kuko ndabona ko uburozi bwabaye ariko icyo wizera ko tuzasaba kubonana nawe hasigaye ukamusigara neza ndamubwira ngo ntacyo uzongera ubugezi shimwe ndashari mu bihugu kuko mpamvu mbabaye cyane sinakwaga kuruhuka kandi habe nubwo nasangaga ko Imana yayo ikumviye ntabwo atari kurenga rero ni ukuri ndashimiye Kagabo cyane icyo kintu yakoze Imana imugisha kuri none kurangiza kwabona abasinga bose aho bari icyo bakoze umuntu wese wakoze mu mufuko wiwe umuntu wese wakoresheje amaboko ye umuntu wese agakoresha uko ashoboye kose ni ukuri Imana ibamugisha ashimira abuzukuru biwe bamusuye akirwaye kandi n'abana bato cyane hari abari mu Buganda hari abari muri Kenya ariko abo bose bakoze uko bashoboye kugira ngo bafashe nyirakuru umwanya yari atarakikanje rero bose aho bari ndabashimiye ndashimira Gasore umuryango wa Tito yakomeje kubihanganisha bavuye muri Kongo bakagera hano hari ikintu yakoze mu rugo rwa Tito mukurera Tito nyina Gasore yamwifashijemo rero ahari Imana imugisha ndashimira Semoro musaza wacu nawe buri gihe cyose nageze amubwira njyewe ntampakanire akamanuka amubwira ngo mama ararwaye akambwira ngo reka ngo yizize amata mu muhizi akira ngize mugende mugurira amata ni ukuri Gasore Semoro ahari Imana imugisha n'umuryango rero mwese nkabashimira ikanisa rya Kadepe rya hano hari ikintu bakoze jewe numva kirangomeje mu mutima numva kuko umuriro nari mfite numva kushize rero shimye n'abo n'aba abose afite abamama bose hari ikintu bakoze numva umutima wanje uranezerewe ndavuga ngo Mana abantu umuntu wese uzumwibuka yakoze rero ni ukuri ndashimira abamama bakadepe ba hano ikintu bakoze Imana ibamugisha kuko ejo ntacyo bahemba ariko Imana mwamukorera izo bahemba rero ngashimira abatuye hano bose Inyenkanda babashije kutuba hafi bakomeza imitima yacu ntabwo kumva turahumuritse rero icyo kintu mwakoze Imana ibamugisha ndashimira abavuye i Musasa ndashimira abavuye i Bwagiriza hariho abo twazanye mu munsi tuza kugeza n'uno munsi wa none baracyari hano hari n'abaje ejo kugeza n'uno munsi wa none mu gitondo baje abo bose ni ukuri ndabashimiye Imana ibamugisha n'izo bahemba ngashimira abavuye Inyenkanda mu Kavumu hariho baje bahetse abana kandi bigoye ariko kandi baruvagurika bazi guherekeza nyirakuru rero abo bose ni ukuri nibo tuvuga Imana ibamugisha ubundi mama mwifurije iruhuko ridashira mwebwe muzamwandika twebwe kubera ko tutaza twandika
tuza kwibagirwa nibagiwe shimye quartier yacu abakongomani ni ukuri Imana izobaha umugisha quartier yacu ni nziza ni beza abaturanyi bacu ni beza cyane mu quartier tubamo badukoreye imirimo myiza batubaye hafi hariho umuntu w'i Bukavu utuye Bukavu yamye akingura ibotike yiwe arambwira ngo mukecuru utakazifuza ikintu uzozuzuka ijane igihe uzozubonera amafaranga uzozu yawe Imana yo mu ijuru nawe izobaheza umugisha shimiye famiye yacu ya Gicucu yari nibagiwe batugiriye neza ukuri batugiriye neza badukoreye imirimo myiza twaberewe Imana yo mu ijuru izobaha umugisha kubera mukecuru yari yageze kure nukuri ndashimye kandi kuko yavuye mu mubiri yarababaye naje numva ko mbabara ariko nagaza mpagarara hejuru yiwe kavuga ngo wamana we wibukire kuri mukecuru ivyatsi yagaza yahira vy'ikanisa n'ikanisa yagaza kubura numara umwiruke ukora icyo ushaka Imana yo mu ijuru ubwo yagize gutya ikabimuruhuye Imana ishaka ashimwe turashimira Imana kuba umunsi mukuru w'umubyeyi wacu tumusezera bwa nyuma n'amahirwe n'umugisha kubona dushimiye umukecuru muri ibi bintu byabaye by'ukuri itarahereye mu nzu hari abantu benshi bari mu gupfusha ababo cyangwa se bakabura ababo baba mu mwanya wo kubashingura ariko mwene data mfashije abavandimwe niko nababwira ngo mwihangane kubera yuko mwebwe mugize umugisha wo guhamba mukecuru by'ukuri turashima Imana kuko Imana yatugiriye neza tukaba tubonye uburyo kugira ngo duhambe mukecuru mu cyubahiro Imana ntihabwe icyubahiro ikindi kandi ndashimira abantu bose abangana gutya mwaje kudufata mu mugongo abantu bose bahana Nyankanda n'abandi baturutse ahatandukanye titwagenda tuvuga ngo aha n'aha ariko kandi mwavuye ahantu kure hari abatanze amatike yabo ku bwacu kuba mwaje kuduhorahoza mwadufashe mu mugongo by'ukuri turakomeye kandi mukecuru ntabwo twoshaka ubuhamya bwiwe jewe namwe numva nezerewe ndavuga ngo ubuhamya bwiwe bwose bwagaragaye kubera yuko iyo umuntu gusa apfuye abantu bakagira ibyishimo nka bya bindi mwabonye burya bujya ari ubuhamya birya ni imirimo we yarakoze izituma abantu berekana ibyishimo by'ukuri ndashima Imana kuko twagize umugisha wo kugira ababyeyi bakijijwe uyu ni umugisha ukomeye Imana yabikoze ntihabwe icyubahiro ndashimira abantu itorero rya KDP ryatubaye hafi kuba wa munsi umubyeyi amaze kurangiza mwaratwegereye mu ijambo mutubwira ijambo ry'Imana ririmba mu mirimo yose turahumurika twumva tugize ibyiringiro by'ukuri itorero rya KDP Imana iheze imigisha kandi narabuze naho nagiye ndavuga ngo nababonyeho imbuto nziza nabonye imirimo mwazindutse mukora wa munsi by'ukuri ndavuga ngo Imana abantu benshi bazoherwa Imana iheze imigisha ikindi ndashimira famiye yacu mwagize neza nabonye ibintu byakozwe aha by'ukuri ryari isengesho twahoraga dusenga tubwira Imana ngo Imana izabikore kuba umubyeyi wacu famiye yacu mwarahagurutse abari kure abari hafi bose bagahaguruka bakaba tuhanze mukecuru mu cyubahiro kandi ibintu bikagenda neza Imana ntihabwe icyubahiro ubundi kandi ndashimira famiye Tito by'ukuri nubwo mukecuru yadusize ariko nzi tuzoza no kwidagadura aba ni abantu beza tugira amarina mwiza famiye Tito mwarahagurutse mubana n'umukecuru mubana arwaye ari muzima muramwegera kurya umukecuru ageze hariya aba ari nk'umwana mwaramwegereye kugeza mumuhanze iby'ukuri ndabashimiye cyane hamwe n'abana biwe bose mwatweretse urukundo kandi twumva tumerewe neza twaje kumureba arwaye ngo ndebe ukuntu ababaye umukecuru by'ukuri mpojeje murumuna wanje Nyagisama nubwo imitima ihungabana ariko kandi by'ukuri twagaze duhure na hariya turabana muganiriza nkamubwira ngo nukuri Imana izafashe umukecuru ave muri uriya mubiri kubera yuko gusa n'uhaye wumva kuko ageze kure ariko kuko Imana ariyo mugengabihe
turashima Imana kuko imutwaye mu gihe ciwe, ndashima Imana kuko aruhutse kandi yari umukristo. Sirovuga imirimo yo kubera yuko tutabazikanije we, ariko kandi iyo bavuze irahagije kubera nanjye nagaza mfashika ntabwo iyo mvugiye ngo bimeze yagaza neza ku mutima w'urukundo kandi akabwira nk'umukristo ikintu ataragira namusuzumyeho cyeragira amahimba nk'abakecuru. Nta mahimba kandi iyo umuntu atagira amahimba aba ari umukristo z'ukuri. Yari umukristo nta mahimba nta tundi iz'ukuri. Mukecuru wacu akaba mwifurije ivuko rigashira ayandi. Barakoze cyane. Aba nibo bantu bari basa n'abagoye cyane abana be. Turakurikiza abuzukuru nabo baravuga ngo abantu babiri ni iminota mikeya mutwihanganira. ariko kubona turi Imana yabikoze Imana ishimwe cyangwa yashimye Imana kuba abantu bose bari gufata mu mugongo barishimye cyane ko abantu bose bafata mu mugongo.